tar siúlar Maidin na go bhfuil Maidin Caife. Again, sin an céad Maidin Caife a bhí again an seo into graduate ar bhóthar armó, tá pobl mór again hartar an save it again ag bon straid cook. Tá mas a géirí rud breise chur fáil don phobal tá rang mór do theismóirí again, agus cinneal grúpa bog den na theismóirí sin atá géirí níos mó imeachtaí into phobal. Bheith chur ar fáil dóibh, mar sin seo ceannacha siúd, tá níos mó le teach ag seo an céad Maidin Caife a bhí again into graduate. Yn y droihed, ta rynch rangan o agin, ta majorato rangan y dohismahori, Maidin wart agus Maidin caring, mis yn mwynsiwr yn da rang. Ac ta carges cohi agam lamachur yn ranga agus ta mishe geri gwamohin sheesh yn compradach yn gilig a Lord Steve Maidin seo. Ta mishe geri jesha cohi legajig lod chak lig hela agus yn couple of fakla ta sydd y ffolam nan yn droihed a usage yn sio yn sa graduate ar wohar ormo. Ta ahan sais Dini a frastal ar rangan yn droihed agus a glacu páirse imachtaí suginne ar og agus éasta ta rangan a rachtal agin ar bóthar Newtonards ar hurna cehra fásta, so ta dini as yahio agus an da tradition yn sio am a fáirse fásta a rud a tamid Harvey broad a lis. Deanna Madeira, cinneal sales socialta omlan a chur fáil do gine as gilig mas maile páirte glacu an sin buncloch an droihed na pobl gilig hógal in sa chud ceantar seo ML firste. Mar sin de tam géirí níos mó serviceí agus grúíochtaí a chur fáil den phobal sin. Tá deis na an, níos agam mo galóir deis na an, ach sin ról suginne mar agriach forbrethe gilige na deis na sin na chothúd a gine.